lakini serikali yetu abegete nanda I want to blame myself iko yakorire gasi yo gukuminta nakororenze yani gasi yo ogotono ni abantu nga mwarorire inu ni tutorega like muna bobasi. I want to tell you for free, we have not gained anything. Ageko gara toko kombe bobasi na asebuna let me start from now here. As a national government umachoge ntobwate president jaje de kayole MTC umachoge president jaje de kayole nyagitali yani kwende chiro umachoge president jaje de kayole para ibere if not for umachoge president jaje de kayora nyagitali endere ekorukugembo otige MTC ona okay umachoge charge that is president jaje de kayora avoid houses one karongulire libubasi ndigiriri na kitutu jaje no south yerega isikbagendi ngiya singenjawa bari UDA barabuti can be given that mileage bakore and umwana inji no oli kuna jutubasa kirikirya umwana inji no oli bagendi tari UDA I am mosque kibagendi. That is what I'm saying. Kibagendi aetairi buna bubasi aetairi bro, I'm telling you akiye karo kombe ata constituencies. So buna bono bumachoge rugoro ase obadiare gendo ngeri ura atebenge ka serikali buna bono budget no ene headquarters ya bumachoge bune president yajete nyese ngenje bono yale muina, so they just ignored gugu cha bubasi. In fact iko budget bakateba nge MTC twa baka MTC already ero. Yes. Bone gendo I like gendo kere saira kwana atebye president nga that you unatufanya fala sana kwa sababu aiga acha tunga yenkwana ko chibubasi etaiga abantu esengenjo tugakiwete batika roto ko cha realities for the last 4 years angobona toka ndete ko igora chiripo ninga ki project de yaeli ejegete yaeli ku national government ku county government eketiyaeli egere abantu bayusi totebenga for this 4 years akizitwa ikire uyo mwaka uyo tikatenda siasa so koko genda bugirango my brother umwana uyo tukurukosoro no mwana areze myaka esinde because nje kombata wana myaka 60 ko chabu yona no mokala igo bachage tubugima bwo chambasi bwo gotebanga ngonye tori go ntubono you know umuntu akokora ebituko by'ukwerigeri bino muntu akina that it is funny. So barabu bakirwanirira bakirira ko kiki constituency yabo ekeronko barora bagotenena motu yo mugusi otebye umuntu ndenga ngabona tigatwa akikura gukiha konyo goteba nga ngonye tori ngonye nabo bagoteba igo munyita. So I want to tell these other 4 constituencies as to go kabubasi tokuche bumachoge burabu yani that is burabu toche Kibagendi, that is Kitutu Jaje South. Those are 4 togende no yanyali bali masaba ne line ulinera taiyo atama idiki yako kora because taiyo asiki umujumbe naro taiyo mondo gokurere gwene ngakurere abantu stadium abangi no musaje mujumbe ibo noro akero gokurere nga abangi nakurera esiki umusaje toko kwenda parliament yo kurere bintu biri bikokorwa. So what I want to say for the 4 constituencies chirichi abaire neglected kisi by the national government iko chikoro kububasi yabwati kuna Kitutu cha South yabwati kuna bumachoge burabu yabwati kuna nyali bali masaba. Why turujibona ababande bategera ba UDA and you can even see the way jibesa chiko flow. I can show you. I am ready on montanso yarangana kwa netego improve and then disapprove. Because if you go to Kera already jibesa chikore tu munabona gosenwa na ndebone gendo bakari bogo kumya nabo bako chikora. When you wait. Yes. So what I want to say abantu bako gumugusi tuakorerwe cheche yo gukumya, and I want to say like a senior person in this county and then this region that abana tuabegete bonongo chagocha bali batote baetiru toiga abange baitondo chetyo because it wanyo ngene eyene tende to gutiringa etende rigere abande mbaro bakomenya ko jese president yesinge batagete babwatwa abande bali bakomenya ko cyo because babwata bo project kete. I can tell you ngano na abande baro ngobwata ji project yazikete nazikete. So one thing I want to say
tiga tokorera umahene ekero kuri ugocha bubasi for the last 4 years parade abana yana kuba initiated because parero ego yare bege tu no bure diriaro minister riri uru ndwagite totebe ya bege tu no uru para ya korirwo sera abase ko tokero for the last 4 years nothing ya korirwo basi ora debyo mundu naki ekegera kinege ndokere ekiyagi ya korirwo na serikali so ngo debya babasi baito bonsi piesi babata serikali ikuru ku UDA ndiko nya support ye sababu mbara hatokorera because it is we are the boss ebategede ko bachi boss cheito ni bakato ko badenga kenna kitu abato metokorera mbara musikikiana. yes my brother Ngo toko mochi no mujumbe ko sino mo rayense intakete ko mochi bonse omujumbe nabura nyore nere networking ya hete iyo lakini egendo twarorire egendo ndariko gochari umujumbe mono mugosi kabisa enjera twarorire aba muri aba bandi bari CUDA bagakora ibintu byabo igo babwate egendo tokuruka network yogo sima onde bwensi weke president yange igo bono asinginjo maybe my member of parliament ya taji go twara go maybe ara tware gotai yani gotataka ko kona go saberera lakini ntokeriro bomwe mutupa buna kodeki ego so to go ndebinge president in this country we don't have that scenario ne president ya chenchirie ebintu biko ngayani o chenchirie constitution we want to say a constitution ne bwa tenjire jiba sikiko genda se constituency tigabatike ko bono banga ko mujumbe jibese je constituency bareta jibese on a different account so I'm saying tingo bule mujumbe bono because one president ya red culture ngonye turi ko support ngabona bago to majibesa ko je se constituency umuntu uri ko support lakini bono bare ko nyoro umuntu buna code gekone yes abare cyo kwanjaka kweli na kingo bule leba basinga abantu bamintu asemule inu tikana kona ko kumingo ja kocha nabo bago ja koranga kikode kya kolegasi